I hui ngā tahi ngā uri o Ngāti Whakaue ki te whakanui te hautoatanga o tētahi o rātou o Haani Manahi i te pakanga tuarua o te ao. Kua whakarewa hia, he kiriata mōna, ko te ringa tohu ko te Arepa Kahi. E hara i te mea mō Manahi anake te kiriata nei, engari mō te katoa o rātou. I tuku nei i o rātou tinana hei utu mō te kiri o rarautanga, hei heru hapaenga mō te iwi Māori me te mana motu hake. Anei rā a Maioha Pānapa. He kiriata motu hake tēnei, e whakanui ana i te hoia a Haani Manahi. E hara i te mea e hoia, koia tētei o ngā tāne o te kāinga, e hiki tēnei mānuka nui. E poho kereru ana te ringa tohu nei a te Arepa Kahi, ki te whakaatu te kiriata nei ki ngā uri o te arawa waka. E hara i te mea e kai mā taki noa, ne? Koira pēr te rereke nui mo te whakarewatanga i tēnei waka. Hara i te mea e whakaatu ana ki te iwi, hara mai e te iwi, kao mō ngā uri. Nā reira, ko ngā uri whakaheke e nei, ngā kāwairanga tiro o B Company, ruku kapa i te whare. And they'll say the ledge is impossible. Why moi? Not just an amazing man Haani was, but amazing men. And their sacrifice, let's not let it be forgotten. Ko Alex Tarrant te kiripuaki o Sgt Haani Manahi, e ki ana ko te mea matua mōna te tūtakingatanga ki te whānau Manahi. The reality of the situation, I mean, war is not in no ways should it be glorified, but I think in order for it to, for us to understand the truth, it needs to be remembered. Let's hold our maunga. I reire ki te whakaaro te rapea, me kororo ki te kingi o Ingarangi, te homai hia tēnā te Wikitoria, kia tutuki pai ai tēnei. Seeing photos of faces that we grew up with, my uncles, his uncles, beautiful. Just brings it back to your ngākau and to your manawa, what they did for us. We know in our hearts, Haani Manahi is Haani Manahi VC. That's all that matters. Their age, when you're talking 21, 22, 24-year-olds dying overseas, and then I look back and I have children that are that age. So it's very important for me that for Anzac Day, that we never forget that, because it's so easy to go, well, that's part of history now, we should let that lie, but we should never let that lie. I mātaki te hoia o Ngāti Tūmātauenga nei, a Raymond Kareko. Hei tāna, he whakamaharatanga te kiriata ki ngā pakanga o te awi e nei rā. I would hope that the young sailors, soldiers and aviators today see that there is something bigger than just them. It's bigger than the individual. It's about doing what's right in the interests of what our country needs of us. Hei te rā toru te kau o Apareira, ka whakatūwhera ki ngā whare kiriata huri no i te motu. Maioha Pānapa, Aukaha.